Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema kubana na radiyo televiziyo n'uvuye amashyariki hamwe n'umuco wacu TV. Turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 2024, turi ku munsi wa kabiri w'icyumweru. Ni amakuru mu kinyarwanda tugiye kubagezaho, amakuru muragezwaho nanjye Umushakamba Maurice fatanije na mugenzi wanjye Sentama. Sentama, mwiriwe mute, mumeze mute? Twiriwe neza bwana Mushakamba, hiriwe umucyo nubwo hari akabeho, ikirere ari cy'imvura ariko ntayaguye. Umucyo, hiriwe izuba riringaniye, yego nta kibazo. Twingire mu burasirazuba muri Kongo muri rusange, si mu burasirazuba gusa kuko turi buze no kugera Kinshasa turebe iryinyo rya Rumumba abanyekongo bibye bari bujye kugurisha mu nyuma. Iryinyo rya Rumumba rero buriya ryagiye riba ikibazo bwana Mushakamba. Byabanje kwibwa n'Ububirigi kera, yego barimo basubira iwabo bava muri Kongo. Urabona muri za 72 habaye ikintu bita Zairianization. Yego Zairianization ni ukuvuga ni nko guhindura ibintu, ukabihindura cya gihugu cyitwaga Zaire ukabihindura ibizahirwa nyine, bikabizahirwa bikareka kuba ibinyamahanga. Yego ubwo ni naho Mobutu yaciye ari amazina ariya bavuga ngo ni amazina y'idini y'Abakristo. Avuga ibintu bita ngo ni retour à l'authenticité, kugaruka ku muco, kugaruka kuri gakondo y'umuntu. Yego no ugasanga umuntu aritwa amazina ye, aritwa amazina y'iwabo, ntajye kwitwa amazina yo mu mahanga yo. Niyo mpamvu uzasanga abantu bo muri Kongo bihindutse nyuma. Usanga umuntu wenda ntabwo ashobora kubona umuntu witwa François, ntabwo ashobora kubona umuntu witwa Desire, ayakuragaho nta naho yagaragaraga mu byangombwa. Rero mbere y'icyo gihe abazungu basubira iwabo batwaye iryinyo rya Rumumba, ariko ejo bundi bari bararisubije bariha Kongo. Yego habaye umuhango wo kurisubiza, narawubonye kuri televiziyo, byari bicika. none rero nabonye bamennye baryibye. Reka twikomereze turebe ingingo tuganiraho. Nabyo turaza kubiganira, ibijyanye n'iryinyo rya Rumumba turabiganiraho nyuma turebe uko ryatwawe. Yego, DRC yatangiye kwicuza uburyo bwinshi bw'inkomere za FARDC n'abayifasha bwateye ibibazo mu bitaro by'Igoma. Havurwa bifashije gusa, kugira ngo uvurwe ubanza gutanga akantu bwana Mushakamba. Ibintu byabaye hatari. Noneho ikindi cya kabiri turareba byifashe bite Ipinga n'ahahakikije. Ikindi tuza kureba ni umushahara wa Wazalendo wamenyekanye. Wazalendo barahembwa da. Icyo barwanira cyagaragaye. Kiragaragara, barahembwa. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Noneho turareba MONUSCO gashoza ntambara muri Nord Kivu. Yego nza kureba uburyo MONUSCO ari gashoza ntambara. Burya MONUSCO igira ibyo ivuga ku manywa n'ibyo ivuga nijoro. Ntabwo igihe cyose ntabwo igira ururimi rumwe. Ikindi ni rya ryinyo rya Rumumba ryibwe, ryibiwe Kinshasa aho ryari ryarasubijwe Kongo, none ryibwe banabonye bamenye inzu. Ngize ingingo tuganiraho tudatinze rero, reka tugaruke kuri DRC yatangiye kwicuza mu gihe ubwinshi bw'inkomere za FARDC n'abayifasha bwateye ibitaro, bwateye imbogamizi ibitaro by'Igoma, bikaba byananiwe kubavura. Ahubwo kugira ngo umuntu avurwe akaba agomba kubanza gutanga ka ruswa. Tubirebere hamwe rero bwana Mushakamba. Ibi ngibi ngira ngo ntabwo kunanirwa kwicuza kwa DRC nubwo tuvuga ko kwatangiye umunsi, ariko jye nabatangiye kubibona mbere. Burya ngo amaboko azakugabira ngo uyamenya mwiramukanya. Jye natangiye kubibona mbere. Iyo ubona abantu bayoborwaga na generale, noneho bagashiraho koronere, generale bakamusimbuza koronere, bwana Mushakamba, biriya bintu biba biteye kwibaza.
yego. reka turebere hamwe rero tubwire bimeze bite, samediyarasi yatangiye kwicuza ite, noneho nyuma turaza kureba no kwivuza igoma uburyo byakomeye. Bwana Sentama, muri iyi minsi bisa nkaho aho samediyarasi yakiriye, wenda turi buze kubivugaho mu nkuru yabyo, yakiriye ubufasha ihabwa na sode na monisco, barikusanije na FRDC bagira kuko ngo barashaka ngo ko umwaka wazarangira M23 bayisubije inyuma bishoboka. Rero barongeye barikusanya bahuza imbaraga, barangije bagaba ibitero kuri M23, ariyo ntambara y'iminsi 3 irenga ya Sake. Bakozeho M23 nibwo yabakozemo. Ejo bundi abasadeki irabakubitira bica kugeza ubwo bapakiye, bamwe barabatwara, abandi nabo mu gihe batwaye bamwe izi nkomere bagiye gutwara, bamwe inkomere ziraboneka bazitwarana nabo, bukeye abandi barabica, intare za Sarambwe zirabarasa. Gahunda y'uko barwanye bikanga, bagahitamo kurwanira mu bifaru bakabibatwikiramo. Bwana Sentama, babihuza rero n'ibyababayeho, ibifaru bagiye bamburwa, za modoka bagiye bamburwa, n'imirwano ihari, babona ko bagomba kugabanya ubushobozi bw'abasirikare bwa komando bayoboye. Niko byaje kugenda. Bwana Sentama, wabikomojeho, n'abadukurikira barabizi, twabibagejejeho. Ariko noneho ejo bundi muri iyi mirwano y'ejo ndetse n'uyu munsi bakozanyijeho mu gitondo, ariko barakubitwa. Ejo bundi hashize bakozanyijeho n'intare za Sarambwe hariya muri Sake, barakubitwa. Bwana Sentama, Sadek yarebye ibintu iri gukorerwa. Bahoze barira Bwana Mushakamba, ntaguciye mu ijambo. Bahoze barira bavuga ngo RCM 23 ngo yafashe ahantu hari ishyamba ry'iriterano, hari Kiliziya Gatolika hariya mu Isake, kuko ni mu Isake pe, ni muri site. Ahantu harabarijije cyane. Yego. Nyuma y'ibyo rero bakoze ubugenzuzi, bareba uburyo M23 ibanye n'abaturage, bareba uburyo abaturage bayikunda. Barangije nanone bareba uburyo M23 abasirikare bayo bambaye neza, badataka inzara, abasirikare bayo barwana. Urumva nyuma yo gukubitwa bakora ubugenzuzi bakabaza ati se bimeze bite, barabameze bate. None M23 buriya kuri ibaka imbunda, hari igihe ibafatana n'imbunda batarakoresha, batarumva mu buzima bwabo, bari bazi ko ari imbunda baje gukubitisha M23. Rero M23 yabakubitisha za mbunda yabambuye, hari n'izo wenda bo batazi no gukoresha, intare za Sarambwe zazikoresha bya kinyamwuga, ubundi abahungu bakazibama amatwi bakirukanka. Abasadeke rero bagize gutya, banga kubigumana, barangije bashika ururondogoro bati twabaho nk'igisirikare bwa mbere tubonye inyeshyamba zigezweho n'intwaro zabo zigezweho. Ati kuyobora urugamba, nyine uko bayobora urugamba M23, ati inyeshyamba ziyobora urugamba mu buryo bugezweho, kwikundisha abaturage babikora byihuse kurusha ingabo byitwa ngo ni za leta. Barangije bati turicuza icyatuzanye muri iyi ntambara, tukata imiryango yacu tukaza kurwana n'abantu tudashoboye gutsinda cyangwa tutazatsinda. Bwana Sentama, uko niko Sadek yitangarije, na bagenda babibwira bamwe muri bagenzi babo, imboni zacu nazo zikabimenya, ubundi amakuru akatugeraho. Reka tuhite tunyarukira mu mirwano, ari nayo iri buze kutugeza mu bitaro bya Goma, aho kuvurwa ari ugutanga ruswa. Waba utayifite, umurambo wawe inkomere yawe bakayishyira hanze, nuko nyine ikanyagirwa igakubitwa, cyangwa se ukahitamo ukamutwara. Amakuru rero aremeza yuko Bwana Mushakamba, karame, ngira ngo ahangaha abantu babanze basobanukirwe neza. Gutanga ruswa ntabwo ari cyo kiguzi cya nyuma cyo kugira ngo uvurwe. Yego. Ni ukuvuga kugira ngo wemererwe gusuzumwa ugomba kubanza gutanga ruswa. Iyo ruswa ntivanaho ikiguzi cyo kwivuza cyane, urasubira inyuma nanone ukongera ukishyura cya kiguzi cyo kwivuza. Bwana Mushakamba, ikindi urabizi kandi noneho abantu badukurikira wenda abenshi bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, benshi baba mu Rwanda, wenda hari n'ababa hanze ariko iwaba ari mu Rwanda.
cyangwa bafite icyo bahuriyeho n'u Rwanda yenda kuko bahuriye ku muco cyangwa bahuriye ku bindi. Kongo tubyumve neza, nta bwisungane mu kwivuza buhaba. Icyo babanze bacyumve, ntabwo bazi bya bintu ngo tike moderatere, ntabwo bazi iki, ni ukuvuga amafaranga yo kwivuza uyishyura uko yakabaye yose. Yego. Ikindi bwana se nta makiriho, ni ukuvuga ngo urabizi ko inkomere zizanwa zihita zishyirwa mu bitaro. Yego. Noneho gusuzumwa n'ibindi bigakurikiraho. Yego. Igihe bamwe bari ku zindi nkomere ziri kuza, za nkomere zitaragira icyo zitanga, yaba zarasuzumwe cyangwa zitarasuzumwe, bari guhita babafata bakabashyira hanze bakabasohora mu bitaro. Bwana Mushakamba, icyo kintu uvuze kinyibukije video yahoze icicikana ejo, igaragaza abo bari batwaye kuri za moto. Yego. Inkomere zari zitwaye kuri za moto, Bwana Mushakamba. Warabirebaga ugasanga ni ibintu biteye ubwoba. Ubwo bari muri mu birukanwa. Ni abantu wasangaga hari n'uwo nabonye wapfiriye kuri moto. Birumvikana ntibyabura. Sinzi niba iki kintu nshobora kongera kukibona kugira ngo nze kukigusangiza ukirebe, ugihuze n'aya makuru. Yego. Ariko nabonaga ari ibintu biteye ubwoba, Bwana Mushakamba. Wakomeza wenda ninza kubibona wasanga nkibifite nshobora kubiguha, ukabihuza n'ayo makuru ukareba. Wenda n'abatwumva hari igihe bakabidusaba inbox. Yego. Twabibaha inbox bakabireba rwose, bakabihuza n'aya makuru, bakareba aho umuntu apfira kuri moto, Bwana Mushakamba. Ndabona mbibonye, reka mbiguhe. Yego. Ko ni ibintu bitoroshye. Urabivuze, nibuka iyo video, sinzi ko wayibonye, ariko urebe inkomera z'abazarendo. Je rero buriya mbona muzarendo ntacyo ari mashya yarura, ashatse yakwisubirira iwabo ku ivuko akajya gufata isuka. Uze kureba umuzarendo wenyine, umurundi, umusadeke n'abandi, kuko Juventus yikubita ntirobanura. Umurundi we ntacyo namubwira n'umwiyahuzi. Amubwiye kenshi yanze kumva. Dukomeje rero imirwano, turahera ku mirwano y'uyu munsi ari nayo itugeza mu bitaro. Amakuru aremeza ko Katwigure Juventus yakoze operasiyo yo gusukura aba FDL 32 ihita ibakura mu nzira, irabica, abandi irabafata, abandi barahunga. Juventus rero ikomeje guterwa impungenge nk'uko byatangajwe na Juventus muri ibyo bice, itewe impungenge na FDL ziri guhungira mu nkambi z'impunzi muri Uganda, ko ziri gukubitwa zigahitamo guhungira mu nkambi z'impunzi za Uganda, zikiyambura ya myenda FARDC yabahaye, ubundi bakambara gisivile bagahunga bakagenda nk'impunzi. Noneho amakuru nanone reka twongere tunyarukire muri Virunga, muri parike ya Virunga. Mushakamba, utaragera muri Virunga hari abantu baba batazi Gatwiguru ngo ni he. Yego. Gatwiguru ni muri groupement ya Binza, ni kiriya gice cya Rucuru cyegera Uganda. Hariya rero birumvikana FDL nta n'ubundi buhungiro zabona hariya hafi. Yego. Kuko kugira ngo zizave Katwiguru muri Kongo ahandi zahungira ntabwo hari hafi, kuko kiriya gice cyose zimeze nk'izakubiwe hagati, kiriya gice cyose cyarafashwe. Yego. Yego. Bwana Senama, niyo tuvuga FDL ziri hariya ntibumve, hari igihe bibwira ko FDL zihari zitandukanye na Rudurunana na FPP abajyarugamba, kuko aribo bari muri biriya bice cyangwa bazwimo. Bose ni bamwe, twebwe tubabara nka FDL kuko bose bagiye bivumbura muri FDL bagashinga imitwe yabo. Urumva rero na FDL ntahango biyambuye ubu FDL, usibye kutayoborwa na Omega ndetse na Victoire. Yego. Rero tunyarukire muri Virunga. Muri Virunga mu ishyamba muri Nyiragongo, ni muri territoire ya Nyiragongo, guhera ejo mu gicuku kugeza n'ubu ngubu, mu marembo y'ibiro bikuru bya General Ntahunguka Pacifique, isasu ryari tikutiku pingo pa, aho hakoraga imbunda ziremereye cyane, aho amaye amakuru yemeza ko ari machine gun na RPG zakoraga.
Ni imirwano byarangiye mu ventura ibashwiragije barirukanka bikavuga ko Mega nawe yavuye muri ibi birindiro. Ni imirwano igikomeje ariko nanone amakuru ashobora kongera kutugeraho tukayareba ukundi bihagaze. Ntabwo tuhatinda kuko imirwano yaho iracyahari, ariko amakuru aremeza ko Sake bikomeje kubera bibi Wazalendo na FARDC n'abambari babo, kuko saa 2 za mu gitondo harimo habisikana ambilanse ziva Sake mu Bambiro Mugunga Goma zigenda zitwara inkomere. Nk'uko twari twatangiye tubivuga, ubushobozi bw'ibitaro bya Goma bukaba bukomeje kuba buke kubera ko morgue zuzuye, inkomere hajya inkomere huzuye, ibitanda byuzuye bashyira no ku ruhande, ari aho rwose bari kugerageza no hasi kuri sima. Bwana Sentama, ejo basohoraga ku munsi w'ejo inkomere, ari nabwo nawe wavuze ko wabonye ya video, nibwo yakugezeho. Inkomere zitakize ziri gukurwa mu bitaro hakinjizwa cyangwa hakitabwa ku nkomere zatanze ruswa cyangwa zatangiwe ruswa kugira ngo zivurwe. Wazalendo mu Mushakamba hari ikintu abantu batarimo bumva uburemere bwacyo. Yego, gutanga ruswa ukishyura amafaranga yo kwivuza, warangiza bakakwakirira no kuri sima, ukaryama kuri sima. Nta nubwo ari na sima, ubanza ari ya mabuye y'ibirunga makoro. N'amakoro birumvikana. Ntabwo ari ikintu cyoroshye Mushakamba. Yego. Wazalendo rero ziyobowe n'umukapiteni wa FDLR nizo zazindutse ziyenza ku ntare za Sarambwe Sake. Ubundi intare za Sarambwe zirabakubita bikomeye cyane. Bamwe barashwe mu myanya y'ibanga, aho bivugwa ko harashwe 57. Wamaye amakuru muri yangana nkoresha imvugo yakoresheje ati barashwe mu myanya y'ibanga kugira ngo batazongera gufata ku ngufu abangavu n'abagore bo muri Kongo, ngo kandi nanone barongera baraswa mu mihogo kugira ngo batazongera kurya inyama z'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, inyama z'inka z'abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bamenyereye gusahura buri munsi. Bwana Sentama rero muri uyu mujyi wa Goma FARDC na FDLR bashobora kongera gutana mu mitsi cyangwa gusubiranamo, ngira ngo ni amakuru wamenye nubwo wenda hari abatarayamenye twayakomozaho. Ejo ku munsi w'ejo habayeho gukozanyaho cyangwa gusubiranamo kwa FARDC na FDLR, bapfa ubwinshi bw'abapfuye bishwe na M23, ariko nanone ngo kuba imirambo y'aba FDLR itari kwitabwaho ngo ishyingurwe vuba ndetse n'inkomere nazo zivurwe vuba. Ibyo rero bituma FDLR ishwana na FARDC, ariko na Wazalendo nabo gusabwa na Mushakamba bashwanye. Buriya na Wazalendo yashwanye na FARDC kuko hari ngo abatarahembwe ya mafaranga tuza kuvuga, wa mushahara tuza kuvuga. Yego. Noneho ngo bavuye hariya babarashe ARCM 23 ibarashe ibirukanye inshuro ebyiri zose. Bageze headquarter ubwo ni ku cyicaro. Yego. Bahageze bibuka ko ngo batahembwe, ubundi bahindukiza iminwa y'imbunda batangira kurasa abo bahasanze. Muri uko kurasa rero no mu Bambiro bararashe barasa no ku kigo cya MONUSCO. Yego. Nta mikino bafite, ibintu birenda kuzisobanura. Ntabwo byoroshye hari. Aho rero niho Sadek nayo yahise ivuga ati twasanze twaribeshye kuri M23, twasanze ari igisirikare kirenze uko twabwiwe, ntitwakabaye twarataye ingo zacu n'imiryango yacu ngo tuze kurwana n'abantu baturusha ubushobozi, baturusha kurasa bahamya, ubwo ni tageti, barwana mwuga nk'ingabo z'igihugu, ntabwo ari inyeshyamba, barwana nk'abana bari iwabo, ku buryo aho bari hose bahita bamenya ibyaho. Bwana Sentama, bamenya aho bihisha, bamenya uburyo batekinga kava, ubundi bakarasa mu cyicu. Bwana Mushakamba, ikintu bavuze si uyu munsi kivuzwe. Icyo kintu kigeze hari uwitwa Maître Ari Kabengera. Yego. Ni umunyamategeko, ni umukongomani uvuga Ikinyarwanda, niwe wigeze kubwira abayobozi ba Kongo ati kurwana na bariya
murashaka kwiyahura ntabwo mwarwana nabo. Wibaza umuntu wabuze ababyeyi be, wabuze abavandimwe be, abura n'iwabo, ntacyo asigaje, ati we ni ukurwana cyangwa gupfa. Ni ibintu cyane rwose. umuntu nk'uwo rero ntabwo warwana nawe ngo umushobore. Kandi nangira ngo na MONUSCO si bwa mbere bivuze, Bintu Keita yabivuze inshuro nyinshi, n'abandi barabivuze, yemwe na Guterres yarabivuze. Nubwo ica ku ruhande ikenyegeza umuriro. Ni ikirumira habiri cyane. Amakuru nari mfite nayo, ubwo twakomeza ku yindi ngingo niba ntacyo wakongeraho. Ariko hari ikintu dushobora kwibaza Bwana Mushakamba. Hari igihe bigeze gukora ikinamico barasa kuri FDLR, babeshya ngo barashaka Omega. Yego. Naho burya ngo bashaka kumuzamura bamunyuze mu birunga, aze yegera imbibi z'u Rwanda. None uyu munsi yaturumbuwe muri ririya shyamba Bwana Mushakamba. Cyane rwose. Sinzi niba aza kujya gutura i Goma, niba bamujyana muri Kivu y'Amajyepfo mu Gitoga nk'abandi b'abantu be, niba biza kugenda bite Bwana Mushakamba kuba yirukanywe muri ririya shyamba biraza kugenda bite? Amaherezo nuko nawe ari buhambire akajya muri Kivu y'Amajyepfo kuko nta handi afite ho guhumekera. Intare za Sarambwe ntizamuha amahoro hariya, cyane ko iriya Goma nta garanti ifite rwose. Ese uretse wenda we ko ajya muri Kivu y'Amajyepfo, iriya Goma uvuga ko nta garanti ifite, urabona iza gusigaramo nde? Iriya Goma nta wo kuyisigaramo witwa umusirikare, kuko uko iminsi ihita, uko bibazana intwaro nyinshi Goma, uko bashotora M23 niko nayo ibafungira amazi n'umuriro, kuko Bwana Sentama Goma irya kubera Rucuru yagabuye, irya kubera Masisi yagabuye. Yego. Uko rero biba bibi, n'ubundi abaturage bahari birwa bicwa. M23 umunsi yabujije ikinyabiziga kuva muri Masisi na Rucuru kikaza muri Goma, yego, igafunga ikarekura, igafungura urugamba rwa Minova, yego, na biriya bice ikahafata, Goma izayibaye kwa heri. Usibye naho izahita ifungura urugamba Kanyarucinya, ihatereka imbunda, ibuze indege iyo ariyo yose kugwa hariya. Yego. Nta kindi rero kizakurikiraho Bwana Sentama, uko byagenda kose hazakurikiraho ikintu cyitwa buri musirikare kwirukanka hakiri kare, gukuramo imyambaro, akambuka Rubavu nk'umusivile. Icyo nicyo kizakurikiraho. Bacira umwami n'abandi bazajya muri za Vewiti. Yego. Bambuke basabe u Rwanda babareke bace Bukavu, ariko ntibazabemerera kwambutsa imbunda. Yego. Ziriya ntwaro ziri hariya SADC nayo izamanika amaboko. MONUSCO bazajya mu modoka zabo, imbunda bazisige, basaba u Rwanda kwambuka cyangwa baguma aho ngaho, ubundi intare za Sarambwe zinjire ziboha zifata. Usiye ko abenshi bazaba bamaze rwose kwideklara, kwigira abaturage, bazaba bamaze kumanika amaboko imbere ya M23, ubundi Goma ifatwe. Nge nuko mbona Goma izafatwa. Abavuga ngo izafatwa ku isasu, ibyo byose njya mbibona, kuko M23 ntabwo yajya kurwana mu mujyi wa Goma kubera ko harimo risk ebyiri: risk y'abaturage bakicwa, ndetse na risk abaturage batsembwa bakorerwa genocide, ndetse na risk y'uko yahatakariza abaturage. M23 yakinjira muri Goma umunsi FARDC na FDLR batangiza genocide mu mujyi wa Goma, kwica abaturage, nibwo M23 yakinjira kubatabara. Naho mu gihe barimo bica abaturage kubera mu buryo bwa bwihishwa, bino by'amabandi kurasa, bimeze nka insecurity, cyangwa turabyita insecurity, ibyo byo M23 rwose ntabwo izabatera, ariko umunsi byaba gutyo yakinjiramo. Ariko n'ubundi umunsi yafashe umwanzuro wo kubafungira amazi n'umuriro, bizarangira n'ubundi buri musirikare yikuyemo, uwo bishoboka undi amanika amaboko, M23 itahe Goma.
bwana Mushakamba buriya hari inkuru zitavuzwe. Umurundi we ngo yamaze kubona ko Goma bitoroshye ahita akuramo ake karenge azinga utwe. Yego. Aramanuka bakambitse muri Kivu y'Amajyepfo, bagiye hariya muri za Karehe. Birumvikana bibereye muri Karehe kuko niho ni nayo nzira yerekeza iwabo kugira ngo nibamurasa ajya ahungaga n'iwabo. Ahubwo uriya Murundi ndabona ari uzatuma Goma ifatwa. Birumvikana. Ko n'ubundi ntacyo yari amaze, ariko uko ashotora ashaka kurwanira hariya hepfo ngo akunde ngo azarebe ko yagera Rubaya, niko avangavanga ibintu cyane rwose. Reka dukomeze rero tumanuke tugere ahantu bita tumanukire mu Isake, nubwo hakomeye kuhaca, tugende twinyurire Ikirorerwa, tumanuke Burungu, tugere Igicanga, tumanuke Muhongozi, Mweso, tumanuke Gashuga, tumanuke Imisinga, twinjire Karembe, tumanuke tugende tugere ahitwa za Peti, tugere aho ngaho hafi ya Pinga. Bwana Mushakamba, aho byifashe bite? Amakuru aremeza ko kuva Karembe, Malema n'ibindi bice bitandukanye hose ari umudendezo, abaturage banezerewe bameze neza cyane. Ngira ngo uribuka iby'ikibuga cy'indege, uribuka iby'intare za Sarambwe zambutse ikiraro ziri mu misozi ya Pinga, uribuka amakuru twavuze ya FARDC zikuye muri Pinga. Ariko amakuru ahari bwana Sentama nuko M23 hari ikibuga cyari kirahitwa Marema, M23 yamaze kugitunganya, ubu isoko riri kuharemera, abaturage bari kurema isoko neza cyane, batangiye kongera gusogongera ku munezero n'umudendezo umutekano mwiza w'intare za Sarambwe. Bwana Sentama, ikiriho nuko Pinga hari umudendezo, nako Warikare irimo umudendezo ukomeye. Pinga yo birumvikana haracyarimo umwuka utari mwiza bitewe nuko Wazalendo ntiziravamo zose 100%, kandi M23 nayo izifatiye ahababaza. Yego bwana Mushakamba. Ariko iyi Pinga buriya bwana Mushakamba ngira ngo twayitinzeho n'igihe kirekire tuyivuga. Yego. Ariko ikigaragara niba ahitwa Marema isoko rirema, ubwo ni ukuvuga umutuzo, amahoro azanwa n'intare za Sarambwe aragenda amanuka. Hari igihe tuzayumva Peti, hari igihe tuzayumva ahitwa Katanga, hari igihe tuzayumva ku Bushimo, hari igihe tuzayumva ahitwa kuri Seyi. Aho hose bwana Mushakamba, kuko ni bitarakorwa bizakorwa hariya kandi hazatungana. Ikindi cyizere ni iki? Ikindi cyizere nuko hariya FARDC bari baramenyere kugenda mu mamodoka, amakamyo n'ibindi, nta na rimwe bagenda n'amaguru, ni gace. Ariko hariya ntaho bazanyuza imodoka, ntaho bazanyuza igare, ni ukugenda basesera mu mashyamba bwana Mushakamba. Igare ntiwaryambutsa ku kiraro cy'imigozi, imodoka ntiwayicisha ku kiraro cy'imigozi. Hariya rero ntabwo biboroheye, naho batarabambura bazahabambura bwana Mushakamba. Niyo mpamvu babonye bafungiwe ikibuga cy'indege, ab'inkwakuzi bakazinga utwangushye, bagashyira imbunda ku rutugu bagahungira Nyabyondo. Warabyumvise ko abambere bageze Nyabyondo, abandi barahitwa za Mutongo, abandi bari Rukweti. Ni hariya bari, ariko naho ni iminsi, kuko Rukweti ntiri kure ya Butsindo. Ngira ngo mu bihe byashize wumvaga ukuntu babakubitira muri Rwamwa bakabamanura uzandura umuntu Butsindo. Rukweti ni hafi aho ngaho, wumva rero kuhagera ko byoroshye kandi kuzagaruka kuzonga umuturage wahitwa Ibibwe ntabwo bizaborohera. Inzira ziragoye, uzaterera hari umusozi witwa Kanyambiya, uzaterera Kanyambiya azazamuke. Kanyambiya. Reka mboneraho nsuhuze n'abantu bose bajyaga bayizamuka. Hari inshuti zanjye twayizamukanaga, hari abajyaga izamukwa n'umusore wanyoye amata cyane rwose. Ntabwo izamukwa n'ubonetse wese. Reka dukomeze bwana Mushakamba. Twavipinga. Yego twavipinga rwose. Wazalendo rero burya ngo bwa bwitange ntabwo ari ubwitange gusa, ngo bafite n'umushahara bwana Mushakamba.
wahora n'iki ko nubwo ari umushahara uri mu bitabo unasohoka ariko batarafataho na rimwe nubwo ari nica n'ikizi. uyu mushahara bimeze bite watumirirwa muri make? uyu mushahara ibyabo bimenyekanye kubera inzara. Ni inkuru nabonye yanditswe n'aba banyekongo ubwabo bishyiriye hanze, aho uko mbibona bavuga bati wazarenda ubundi yari yandikiwe umushahara w'ibihumbi 300 by'idolari ku bawazarendo bose, ariko baziza gusanga buri abawazarendo buri wese babaza umubare w'abawazarendo ni abantu 58,000. babihuza n'uyu mushahara wabo bagasanga buri mugwazarendo yandikiwe umushahara w'amadolari 5. ubwo niba ari menshi yaba ari nk'ibihumbi 6 ariko ntibigeramo, cyangwa wenda byanagera simbizi 6-7 by'amafaranga y'u Rwanda. rero ukibaza ukuntu uyu muwazarendo azahembwa 5 akayahembwa akamutunga agatunga n'umuryango we. amadolari 5 azagura itabi gusa amadolari 5 ubwo ni reka tuyagira 7,000 wenda by'amanyarwanda. ayo mafaranga agomba gutunga umuwazarendo akamutungana n'umuryango we kandi akajya ku rugamba ukwezi kose kugashira. ariko nubwo bimeze gutyo kuva barwana nta na rimwe barayakira. yego ko mbibona. urabona ibintu bizakunda cyane ko mbona Ndayishimiye depite ari mu bari kubagirira, ari mu bari kubatabariza. Ndayishimiye yatabaje se, ubundi gutabarizwa n'umukene uretse ubwi abagutije nta kindi yaguha, kuko nawe yagiye yadasetse. yari afite ibyo ashakayo. yari afite ibyo ashakayo. ubwo ngubwo rero ni iryujwa batiza, ariko sinzi ko hari ikindi yabikoraho. ubwo ni ukubitega amaso bagakomeza bakihambira. ariko icyaba cyiza bwana Mushakamba kurusha ibindi ni uko bakwisubirira iwabo bakava muri biriya, kuko ayo madolari 5 ushobora no kuyapfana kandi atakugezeho utayabonye. ubundi umuwazarendo yarakwiye guhembwa. umuwazarendo kuva baramutoye nk'umuntu ujya ku rugamba ngo ni umukunzi w'igihugu, ni uko babyica bakamugira umukorerabushake. ariko ubundi bwana Mushakamba 7,000 nabyo ntibigeraho. usanze bitagerayo? ntabwo bigeraho, nsanze ari 6,850 byaburaho igiceri cya 50. ngayo nguko nabwo ku kwezi. niba ari ku kwezi, niba ari ku gihe kingana iki simbizi. ayo mafaranga agomba kuyarya we n'umuryango we iminsi 30, kayakuramo ibyo akenera byose, ubundi bakamuha imbunda niyo mpamvu bambura bwana Mushakamba. birumvikana. niyo mpamvu bambura. ko n'ikinyabupfura cyabo si cyo guhembwa rwose. nubwo atari njye ubahemba nta naho mpuriye nabo, ariko ikinyabupfura cyabo n'ibyo barwanira bidafatika ntabwo ari ibikwiye guhembwa. ariko nkibaza impamvu barira ngo ntibahembwa. ese Muventura yihembwa nande? gukora mukwe ntasigana. niyo mpamvu nyine bigaragaza ko ntacyo barwanira. iby'abazarendo rero ni akasamutwe. reka dukomeze. harya burya ngo MONUSCO ngo igira indimi ebyiri bigashoza ntambara, bimeze bite? ngira ngo ibya MONUSCO byagiye bivugwa kenshi. ku ruhande rumwe mu nama bati twamaganye imvugo z'urwango zibasira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko bagatwikwa buri munsi. Kinshasa zikavugwa buri munsi, ntihagire n'umwe ufungwa, ntihagire n'umwe utabwa muri yombi. ibyo byarangira bati turasaba ibyo muri Kongo byose bikemukira mu biganiro. ibibazo biri hagati ya Kongo na M23
bikemukira mu biganiro bagasubira inyuma na bya biganiro bakabirwanya. Yego, byarangiye bakajya mu nama y'umutekano ya ONU. Yego, bakemeza ngo izi mbunda twari dufite n'ibi bikoresho twemeye gufasha SADC kuyiha ibikoresho n'imbunda n'ubufasha bundi kugira ngo irwanye mu Ventura. Yego, ukibaza uti ba bantu bari kuvuga ngo bajye mu biganiro bazaganira gute kandi barimo kuraswaho banaraswa n'ibikoresho by'uyoboye ibiganiro n'uwashyizeho ibiganiro. Yego, ibyo rero bigatungura abantu ndetse n'ikimenyimenyi. Ejo bundi vuba aha rwose muri uku kwezi kwa 11 ku itariki ngiye kureba rwose ya vuba, ndumva ashobora kuba ari nk'itariki 4, reka nze ndebe, ngiye kuhagera rwose. Makuru yemeza ko ku itariki, ariko nenye uko byagenda kose kuko inkuru nayisomye kare, kugira ngo nyihuze nanone n'ibyatanzwe, nabyo tubitangariza abadukurikiye kuko hari ibyatanzwe byinshi. Amakuru akemeza ko ibingibi wenda mu gihe nkishaka inkurahiri, Bertrand Bisimwa yabishingiye avuga ko bya bindi birirwa bavuga bya Rwanda, bya biganiro bya Rwanda, ka gahenge ka Rwanda kitwa n'aba basirikare na MONUSCO ariyo ikica. Inkuru rero yemeza ko tariki, ariko inkuru ndayifite mu Cyongereza bwana Mushakamba. Yego, nanjye ngeza hiri. Ni inkuru ndende cyane. Ni inkuru ndende ivuga ko ku itariki 4 z'ukwezi kwa 11 MONUSCO yahaye ibikoresho SAMIDRC ariyo SADC birimo imbunda n'imodoka za gisirikare zigera kuri 30. Nako ziri hejuru ko ni over numva ziri hejuru ya 30, birarenga 30. Yego, ubwo rero ibi ngibi bikagaragaza ko uyu mugabo witwa MONUSCO, reka wenda tumwite umugabo umwe nubwo ari ahuriyemo muri benshi, niwe uca hariya akavuga ati uvuga ku karubanda. Ariko bwana Mushakamba, ntabwo ari imbunda, tubyumve neza ngeze kuri icyo gika. Yego, avuga ngo The Great Lakes Eye, iki ni ikinyamakuru. The Great Lakes Eye Investigation Desk learned that on November 4th, itariki 4 z'ukwa 11, MONUSCO handed over 30 maritime containers. Uvuga yabahaye konteneri z'ibyo gukoresha mu mazi, ubwo ni za marine, and an armored vehicle to SAMIDRC. Yabahaye n'iziriya mbunda nyine zo ku modoka n'imodoka ni igifaru, ni igifaru, ibaha n'igifaru. Aho igifaru bagakomeza ngo the equipment is meant to support some DRC troops operations in eastern DRC, specifically in North Kivu, where they are fighting AFC M23 rebels. Uvuga ngo ibyo bikoresho babahaye n'ibyo gufasha SADC iriya SAMIDRC ngo muri za operasiyo ikora mu burasirazuba bwa Kivu bwa Kongo, aho by'umwihariko ihanganye na AFC M23. Rero ntabwo byoroshye Mushakamba. Urumva rero niba haratanzwe kontineri 30, nawe ibaze ibyarimo zirenga 30 nako habitsemo byinshi cyane. Ikindi ngo bizakoreshwa ku byahawe byahise byoherezwa kuri flo y'urugamba Sake, ibindi bihabwa ingabo zirinze ikibuga cy'indege.
yego. Mm. Aha rero umusozo w'iyi nkuru niwo uteye ubwoba, niwo unagaragaza ko iriya ntambara izaba ndende. Baravuga ngo the Rwanda peace process will not be fruitful unless the parties involved show commitment to dialogue rather than investing in war. Baravuga ngo ibiganiro bya Rwanda ntabwo bishobora gutanga umusaruro rwose keretse ababihuriramo buri wese agaragaje ubushake akajya n'ubwitange ku biganiro kurusha uko yaharanira ko ashyira imbaraga mu ntambara. yego. Buriya ibintu byose byapfuye kare. Yego. Kuri ibi bintu wenda bya Rwanda twongeye tukabivugaho gato. Yego. Abantu babimenye ibintu byapfuye kare ubwo Kongo cyangwa se MONUSCO yabwiraga Kongo ngo koresha ijambo M23 = RDF. Yego. Impamvu uvuga ko ariho byapfiriye kurusha ahandi, yego, nuko iyo mvugo M23 = RDF sobanuye ibintu byinshi. Abenshi bumva ko ari ukuvuga ngo M23 ifashwa n'igisirikare cy'u Rwanda, ariko siko bimeze. Iyi mvugo iravugwa kugira ngo amahanga n'abandi mu bimenyere ko M23 = RDF cyangwa ifashwa na RDF. Yego. Bakahita bashyiramo ko M23 atari M23 irwana, harwana RDF. Yego. Noneho ejo urabizi ko bikurikirwa no gushinja ibyaha by'intambara M23 cyane, bikavurwa n'iyi miryango mpuzamahanga irimo na MONUSCO. Yego. Ibi rero iyo bimaze kuba ni umugambi wo gusiga icyasha u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda. Byanagaragariye ejo bundi ubwo aya mafaranga agomba guhabwa European Union yemeye guha ingabo z'u Rwanda, ubwo byari muri process. Yego. Barabyitwazaga ngo ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique ntizikwiye aya mafaranga kubera ko ngo aya mafaranga ntabwo u Rwanda ruzayakoresha muri Mozambique, ruzayajyana muri Congo. Cyane cyane Ububirigi nibwo bwenyegezaga Bwana Mushakamba. Cyane Ububirigi na Congo. Yego. Ibyo rero icyo bivuze barashaka babuze aho bahera. Ni nayo mpamvu batsindwa bagaruka muri Goma bakarasa mu mujyi. Yego. Cyangwa bakarasa bari mu mujyi kugira ngo bakururire M23 mu mirwano, bityo bica abaturage noneho babayigerekeho. Uvuga uti bararasamo bakahita basohora amatracte, ndetse ejo akanemezwa n'imwe mu miryango mpuzamahanga ikemeza ko ari M23, ariko nanone indi kongera ikabavuguruza. Yego. Ndetse bikavugwa muri izi za ONU, akaba ariho bivugirwa. Rero umugambi wabyo nuko bashaka ngo ibyo byose bijye byitirirwa u Rwanda, kuko bababajwe n'izina ryiza ry'u Rwanda rikomeje kuvugwa mu ruhando mpuzamahanga. Ikindi Bwana Sentama, bavuga ibyo muri izo raporo zabo, ariko ntibaravuga bariya abantu batwikwa bakaribwa babicwa buri munsi muri izo raporo zabo. Nta nubwo Bwana Mushakamba buriya iriya miryango yabo yemerewe, ifite uburenganzira bwo kuba yasura ahantu nka gereza y'Amakara, aho muri Demiyapu n'ahandi. Ibaze kuba ibya gereza y'Amakara barabicecetse, n'iby'Igoma barabicecetse, bya dini by'Abazarendo nta raporo n'imwe birasohokamo. Ibyo byose barabicecetse. Byiza cyane, ngira ngo n'iyi ngingo niba ntacyo wakongeraho twanayivuga. Reka dukomeze turebe ngo iryinyo rya Rumumba ngo bamennye inzu bararyiba. Na video irahari igaragaza mize yasenwe cyangwa yatobowe, abarangije bikuriramo iryinyo rya Rumumba ryonyine. Yego. Barigendera. Ni ibintu bifite icyo bisobanuye kandi gikomeye, ariko amakuru aremeza ko iryinyo rya Patrice Lumumba wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akanaba intwari y'iki gihugu ryibwe biteza impagarara,
mu ijoro ryakeye nibwo iryo ryinyo ryibwe mu nzu ndangamurage y'i Kinshasa aho ryari ribitse. Iryo ryinyo ryibwe nyuma y'uko abantu bataramenyekana bagabye igitero ku nzu ndangamurage ryari ribitsemo, bakabanza kuyangiza mbere yo kurijyana. Patrice Lumumba yabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kamena na Nzeri mu 1960 mbere yo kwicwa mu 1961. Muri Kamena 2021 nibwo Ububiligi bwashyikirije umuryango we iryo ryinyo nyuma yo kurisanga mu rugo rw'uwahoze ari umupolisi ufite aho ahuriye n'ivura ry'umurambo we waburiwe irengero. Bwana Sentama, urumva ko n'ubundi iri ryinyo rihora ryibwa, umenya bashaka kuriterekereraho cyangwa se kurijyana muri ba bapfumu bagashaka intsinzi. Iri ryinyo Bwana Mushakamba ryabaye ryinyo kuko ryabanje gutwarwa n'Ababiligi, barimarana imyaka n'imyaniko. Reba igihe yapfiriye Lumumba, nyuma noneho baza kurisubiza Kongo, ngira ngo bari bamaze imyaka itarenze 2 barisubije. Birashoboka kuba bararisubije nko muri 2021 cyangwa na 2 aho ngaho. Yego. None urumva ko ryibwe noneho ryabura ibirengero. Ni ikibazo rwose. Reka muri Kongo ntabyo batiba, reka dukomeze rero. Imari muri Kongo, y'imari yabonetse barayinyarukana. Reka dukomeze tugere ku musozo, butwari ku musozo w'amakuru yacu. Twibutse abari badukurikiye ingingo z'amakuru zari zigize ibyo tuganiriyeho. Samedi RC yatangiye kwicuza, irimo kwicuza. Samedi RC ni buriya butumwa bwa SADC hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, hariya aho bafasha FARDC. Noneho kandi n'ikindi, kwivuza igoma byabaye ikibazo kubera inkomere nyinshi, kugeza naho kugira ngo umuntu avurwe abanza gutanga ruswa, kandi ngo ari umusirikare waguye ku rugamba. Ikindi rero, ingingo ya 2 twaganiriyeho, twarebye uburyo kariya gace ka Walikale kajya kwegera Pinga uhereza Karembe ukajya za Marema n'ahandi, ubwo na za Hura zirazamo, n'ahandi hamaze gutekana ku buryo abantu batangiye gusogongera ku mutekano w'intare za Sarambwe. Umushahara wa Wazalendo nawo wamenyekanye. Ku kwezi umuzalendo akorera amadolari 5, nayo ataza mu gihe icyo ari cyo cyose. Ikindi twabonye ko MONUSCO ari gashoza ntambara muri Kivu y'Amajyaruguru, aho itanga ibikoresho kandi hirya yagera hirya ikaririmba indirimbo y'ibiganiro. Ugasanga ibiganiro ibisenya, ahubwo ishyira imbaraga mu gutanga intwaro kugira ngo urugamba rukomeze. Ariko ibi ngibi twabonye ko nta mugayo, nibyo yungukiramo cyane rwose. Ingingo twasorejeho ni ingingo irebana n'iryinyo rya Patrice Emery Lumumba, aho ryari ribitse muri mize i Kinshasa mu nzu y'umurage ndangamurage. Bahamennye barabyiba, ngira ngo nizo nkuru twaganiriyeho. Rero turabashimiye abadukurikiye, mwakoze cyane. Ariko abashya batarakanda subscribe ntibibagirwe gukanda subscribe, haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru Mashariki, kandi noneho badusangize n'ibitekerezo byabo babinyujije ahanditse comments. Murakoze rero, umugoroba mwiza. Yari Sentama. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama. Barakoze abadukurikiye bari impande n'impande, tubifurije kugubwa neza, kugira ishya n'ihirwe mu byo bakora, yaba abari muri Afurika, Uburayi, Amerika, Australia, Canada ndetse na Aziya na Amerika y'Epfo. Mwese Imana ikomeze ibane namwe, mpagarike n'ubugingo mu bihe byose no mu byo mukora byose.